Ponuda i tražnja povrća na zelenim pijacama u Beogradu ista je kao i prošle nedelje. Do pada cene došlo je kod paprike babure, patliđana, tikvica i salate, dok je cena porasla kod praziluka. Na zelenim pijacama u Vranju došlo je do rasta cene kupusa i šargarepe, a do pada cene paprike ostale i peršuna lišćara, dok su cene ostalog povrća uglavnom na prošlonedeljnom nivou. U Čačku su se brokoli, karfiol i tikvice prodavale po ceni od 250 dinara. Cena krompira se kretala od 60 do 65 dinara za kilogram, cena paradajza bila je 200 dinara, dok se praziluk ove sedmice prodavao po ceni od 120 dinara, a šampinjoni po ceni od 200 do 220 dinara. Što se povrća na pijacama u Užicu tiče, došlo je do skoka cene krompira. Bogata je bila ponuda povrća na pijacama u Leskovcu bez obzira na pad temperature. Na Kvantašu u Beogradu se po prvi put ove godine mogao pazariti mladi kupus uvezen iz Španije po ceni od 135 dinara po kilogramu. Dominantna cena mladog krompira iz uvoza iznosila je 200 dinara po kilogramu. Pored krompira skuplji su bili karfiol, krastavac salatar, paprika babura i praziluk. Za razliku od njih niže su cene evidentirane kod brokolija, cvekle, paprike ljute, paradajza, rotkve, šargarepe, tikvice i zelene salate.